sabne dupa angin pasih ngampehang alas kegeran genah semadi ide empu kuburan sareng pandi tedang yang dirarte genah urang nebak segar itu tampi kendan dengan tamu urau luatu rikala wenten odalang niketihna lamuhne sampun judat lunasi cang mangda jaga tirahayu genah semadi ide empu kuburan sareng pandi tedang yang dirate genah urang nebak segar itu tampi kenten benyang tami urau luatu rikala wenten odalang niketihna lamuhne sampun judat lunasi cang mangda jaga tirahayu